mani loka Nepal rama revolution achuaka Gen Z te thalai rualten kumsum thimpo la tlinglo rualten an sarkar an paithla a nasatakin buaina achuaka anin hi chung nasatakin buaina achuak ani kha tichuang kha thila khan nun na chan mitam tak anoma amaro chu kha thila khan dot thudik chia lo mi tam takin khang protester te an khuat na tur le an over ma man chena ma mani an ti tur thu tam tak alo oma chung te chu a then kan soyang kan video malama kan lo soi chu to kha kholai an ti fai thu te hei ke ni mizo a phei chuan Facebook a te le group sang ate kan an en chuan an che dan over ma mani an ti ma mani an sarkar pai thla kha du tok pai se ti te ni amaro chu kan soi masak du chu an sarkar pai thla tur khopa thom nei na tur kha chuan bang tura khati khopa nor tur kha chuan na taka an che lo chuan an sarkar kha a ban ngot lungoi lo na lan tirin kong zori ngot chu an ban mai rin om bik lo ani nasa takin an che poisak an nei vak lo ani ti khopin an lan tira chuwang chawan sarkar roi tu te po kha bang an ni thian lo wanga bang te pon ni ma na le chuwang chuan che na lo thei lo din huna po an ding ve bok ani ti chuan an ram roi tu hlui te in nasa takin an beya a then chu helicopter ten anin thiar chuak ani kha khati lai ha report la tak mai chu an ex prime minister hun rei tak chung lo ni to an prime minister hun rei tak chung lo ni to jalanat canal nupui chu an in an hal na lama an hal hlume rong takin an hal hlum ti in social media adar na sakhop maya amaro chu hunte alo kal le de uhleka thil ni na dik tak zok chu a hriat thei ta he an prime minister hlui hi hetia khatianga mi puina an in an ron be khan an vak atlan chuak mana re chep takara a chuak mana amaro chu ani pui ve thung hi ina khan alo omane BBC na interview na chuan anu pui hi ala dam thu le amaro chu angai tu om veu thu dam doina lo om thu asoya anin hal tu te kha chiang takin an ria ani mela kumsomli tanga kumsomli panga in karvel an nia Gen Z an ni lo ti asoi chuak bokani tin he thil mai ni lo po heng Gen Z protester te hian jail tang an tlan chu tira jail te ti che in jail tang te anasa takin an tlan chu tir ti soi ani boka amaro chu thu chiang jok hriat a chuan helai an boina chuana mun nilawa mun tam taka jail atangin an ron chuak zok ani he protest om ti le an rama boina a thleng tin hriat khan jail tang te chuan thei topin a hu hoin chu dan kong an dapa jail te te chia in tangrualin veng tu te bein an chuak ani तपाईलाई म देखाउँ यो ठ्याक्कै दिल्ली बजार कारागारको यो दृश्य हो आर्मी चाहिँ एकदमै पोजिसन रेडी अवस्थामा बसेको छ यो जुन दिल्ली बजार कारागारको गेटमा चाहिँ कैदीबन्दीहरूले चाहिँ त्यो गेट फुटाएर बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि पुलिसहरू साइड लागेको छ र आर्मीले रेडी पोजिसन लगेर चाहिँ अब एकदमै टार्गेट अवस्थामा बसेको छ यो तपाईँले यो दृश्य देखाउँ तपाईलाई म देखाउँ यो ठ्याक्कै दिल्ली बजार hei kan hriat ata na poimo khop mai heng Gen Z le protester sang te hian heng jail tang te hi tlan chu tira an get te vo hon sakawa chu zalen an nilawa heng jail tang ho hian mun sang an ram hun sang he ting revolution a thleng tian hriat hian he boina den chen hian tangrualing ge re jail ti chia im ting hian tha an thoni mun sang sipai tele police ten an beile ta a then chu chuak theilo ten an siama mun then khata phei chuan silai in kana a thleng he a thi po anom nualani ei tuna video kan hmu po hi jail gate anon ti chia chumian chuak tur chu sipai ten in chuak chon kan ka pang cheuti in ready position a LMG nen an tin ran mai ani amaro chu heti chung hian police ten an veng seng bik lawa mun sanga jail tang asing te lan tlan chuak ani tun thleng hian jail tang tlan chuak ta te man tak le in pelet le mitam takan oma video pakhata phei chuan foreigner pong sual wanga jail tang atlan chuak lai mi pakhatin akovara engwangin ngei ron chu ave tin mai chana ati de sak nge ni ti chuan kan soi tong khan hei abik takin mizoram a phei chuan nepal la tharai te che dan hi soi nom pol le annun rong lu tu kani ti zonga soi tum tam takaroma post po oma chena de ma mani ti tin post tam takoma ni mirin tlak tak anga ngai te pon
an buaina chua ni nuwa are mai kha du tok lovin la che chun zom zelang boi lam le zo lam pan zelanga chua pol te ponoma amaro chu tiang hian kholai tifain kha boina chua atuk ni na atuk thum na atang khan kholai tifain thalai te hi an natlang zui ngala na satakin kholai then fai na an thok chun zom ngala ni he thil zong zong ina alan tir chu Nepal thalai te hian nun na thapin an ram siam that an tuma an thil ti chiat te an duanga thlen nuwa an thil ti chiat zong zong te po thei to pa tundin len tumani sarkar pai thak tuma che an nia sarkar lai pui ani state sarkar em khatiang lekha ni lo state rampum pui an sarkar lai pui pai thak tuma che an nia che chuak an nia an che na tangai na sataka an che tangaya chu na taka an che na chuan an sarkar po apai tharenga an prime minister te ban na thelu tatin anin sa sengai khopin tiang khan an chezuya anin le lo zong zong ren he thil hi a soifo to thin angin he thil hian hun lo kal le zel tura an rama corruption a bowa corruption te mi puina an du lo je an hria chena corrupt thin te an ram hroi tu te an corrupt ngam to lowa ei ruk na le indu sakna u chuak le lifestyle changkang tak taka an thalai te om khum an ngam to lo pha ani phot chuan an thil ti chiat zong zong hi chuan a hen lu tukang hetiang in build up le in siam that chole in din thar le hi thil harani lo roi ton nei that phot chuan isnai mi tam tak be sei lo dan takin Nepal chuan sipai opna hnuai an omanga an buai azualang tite mi tam tak ngai dan ani lain hun rei lo te chungin khovel makti tak bain gaming application pakhat Discord mangin thalai rol te chuan an prime minister lailok tur an thlanga chuta chuan mi pani ming langsar tak tak an om pakhat chu Kathmandu mayor ania rapper ani boka thalai ti atlana viawa pakhat zo ke ro chu Supreme Court Chief Justice Louis Sushila Karki ania ti chuan he application mang hian vote thak ania Sushila Karki chu ne taka thlantlin ania an prime minister lailo katana laklu ania an prime minister office tele an office sang te ti chiat ari awangin inlama tangna athokri don ani zirtomni po khan president thar Ramachandra Paudel point ari nomna thu tiamin president lailo katana puan ania ti khan mumal takin an sarkar lailok po adinga anakin loka in thlante an buat sayenga an ramchu mumal zokin akal thei po a base an base me kani an thalai ten base na an ngat na sa emema an thlan chuate laka hian tichuanin Nepal prime minister thar hian an prime minister lailok hian Gen Z nor huai hotna thi te martara apuanga an chungte hna po zangna domna cheng noi som theu an pek tur thu a soi bokani emponi sela hey Nepal thil thleng hi borok adai chho to eng mon politics thila te chon in lum let te po ala om ma na le amaro chu nol pui le kha tianga an che na thil kha an top chho do na ni kong dik te pon zo chho tu tura ngai la he tianga karon ti chua fo chan hi a chan na lampang deu anga karon ti chua fo chan hi chu a opposite zong le a thalo zong lampang anga ngai thei tur thil tam tak oma he an revolution an nor huai hot na hian an thil ti na hian an sarkar pai thlak na thil hian an ril ru chet tak le ram ti chet ngor tu me mo an ram hroi tu hlui te soi sak chak ngor wanga thil ti an ni lem lowa harfim lo taka thil ti an ni lo thalai ni wanga che buan emo rova taka wa che buan kha an ni lo ti hi kan ril ro in tu se ka duwa chu tiang tak chuan an lan tir boka khovel ram sang in an thil ti dan an faklaya ke ni mizo te na kan lo dem ngar bi kha chuan a fu lawang soifo to ang khan ni lek an chet na nulama po ni lininga nuwa po la che chun zom ngat anga chodu polte kan lo la oma tin rova tak le mi nun na an lak dan chung changa te po na sataka rong taka che anga kanan chua te po ani berlem lo silai po ka wanga thi te inka lumna wanga thi te le tumlo tak ka boral te anni tin mi pui thin rim chevel ani to asilai te chele kani tum ayana sa chet te po alo ol nge ni amaro chu na theyang beran chet khan an sarkar pai thlak no ko khan tha a tho hlok le ti kha thiat pui tlatila a tho ome
an ram siam that tumin an beya an tumber sarkar an pai thla a chumi nu an du tok mai lawa an ram siam that nan thei top an chuat chhun zom le ngala an thil ti nok te po an thian fai le ngala an ram in rel bol na thar din konga po tha na sa takin an tho chhun zom zelani hei hian ra tha chu ngei karing amaro chu soifo tong khan mizoram kan ti ve ngai ni ti ho kha chu kuk fok khain ngai kan ti kha heng tel lo hian kan ram hi kan mindset atang ringot po in ala siam that thei lu tu kani